UMLA kanong po constituency uba Meral Bons aim hakasni ba arjong katayo ulalum yak jalang jong kidor barsenong kibaha po kanong po town committee bat kumjuru yak noyalam sing bhalang kathan ban pan yak jinga trailang hakaban yakun yak jingpang COVID-19 bat ban kenerlem yak lat jarap sikipai nong songshonong kibadon kam yak jingaram Hakani kejalang lawan shimbenta da kinuyalam kanong po town committee balayalam da uba CBCM kum chairman bat uba regional karkamni secretary bat kumjuru kinuyalam jeng kiseng bhalang bakan thup ya KSU RBYF bat KHNYF Habayakran bat kilat pathai kubor hadin kejalang UMLA ula pentip bakane kejalang kalaya mir jingmut halor kijing jingkipai ba khamtam kijing penpoi marba mardi Hakini kisngi batrekam hukum kangdam mikishnong kitaw da ka sorkar pedeng. Uyatho babun kilong yeng juga constituency kila ut lana mikijing baki yakandu haka jingdon ki marba mardi haka yeng ki sem jongki. Bat kum unomi khmat ula shimkya yakani kijing ba ula lom yakino yalam shnong banya merjing mut kumno ban laweng yakini kijing Uyathu baka jingalang kale kerenru halor ke bortre kam jeng kerang ba shnong bat ki secretary shnong bakin let shim ya kapisa jeng kinong balasngi na ka scheme MGNREGS kanang banyo sam sekibadon ya ki job card bakin pendon kam hakaban thir ya ki marba mardi Di tempat ya sorkar bakin shim kuloi bagan ka NDMAR agar san bade menteri kam kuloi ka bala But hakabede but hakade ka meeting nilai keren hakabede but jing pelat ya kini wages lembaga MGNRGS isusu ha po penumpo town dan dibubun disnong di bank area sudah hakabaya wages cenderung be direct sa account gun beneficiary kan bu jing sibut nomor kawai na kimat tiba nginiada nang jingpang di social distancing kabangnya kiar na di jinga lumpat ba tena mar kata banlat ni kini nilaya li jumut hangni ha kabangin min ha jumut ha meeting kepala syai ke sorka ha kaba suspend sipor ya gaji pendurung ya ki ya wages jong ki beneficiary sa akam di riban aila kumbagalong mencuat ha kaba chairman of secretary kinlek jong BC kinlek say isa ban begini ban sam ya di wages ki siya ki beneficiaries lagi senang di baki kidon. Nakaliang jongpi pinahaban ko ban ne ban syong halaying. But nakaliang kanika committee ngin pek ngin kmi ya ka jingdon kam ka jongki pai ba. Tengah karpat ikitu ki longyeng ki ba kamdon kam em ba maki ken ailat chua ya kitu ki longyeng ki bamyo shu ekabam kahaba ki bamyo shu ekabam bandi ban bandi tingi karpat ekitu ki longyeng ki bakhamdon komem bakin ailat shu eki tena kaliang ka committee ngilai rai ba nginsim ya kata ka census kita ki brio ki baduk sisa ba nginirap shu eki tingi don kita ki well wishes but ki bangam kwa ban penpau keteng hane but yo dang don susu ki weipat ki well wishes ki ba kwa banyasno tilang bat kanika committee Banyarap ya kipai ba hagan ka konsensi ka jungi bakin ay ka tiga yang ketiga mon ka jungi bakin yarap da kinu ki mar ba madi banyo ban pinpoi sa kini ki longyeng ki badok ki baladon kam sisai kini ka jingarap te ka pinpauru e ka jing sokmen na kini ka pori ka sorkar ka bala shimkia ban ailat ya ki MLA ban pindon kam arpusan lak ban thiet ya ki ter ki jingdon kam nakamenta itu ki longyeng ki bala sakta hakene ka lockdown Hadian kini kejalang uniu MLA ulalai ru banjurip ya ke isolation ward balapan ka hapo nongpo civil hospital banbu ya kitu kibayo e ke jingpang COVID-19. Hakani ke jingjurip uniu MLA ulayo banyakren ya district health and medical officer Dr. M Mauri ban ke Dr. G Mitchell medical superintendent ke hospital ban tip syapang ke jingpen kre jang ke hospital banyakun ya kani ke jingpang.